Ka jing to kit jung ki pulen kalalap ba uraj khushwaha udeu no sala baningkong na mastermind halendat ka jingjia sha penyap batrium jung tourist na indoor uraja raghuvanshi ubade ukurem ka samla jung u ka sunam raghuvanshi hasora hakasngi ka baningkong jung ka jing to kit lasyam baka kam yasla penyap ka dei ka balat mulpa wat adu shwa baka sonam kan pendap ya ka jinga tho shong kurem bat uraja bat ki laingot ki runar ki badan keti kim dei ki nong penyap beriu basyak thong pisa Henry ki dei ki paralok bayajan jong uraj ka sonam menta kala pedang ya ka jingdon keti jongka kani ka jingjia baro kala sedang nadu indoor kata nadu shwa bakan pendap ya ka jinga tho shong kurem bat uraja laya sela ban penyap ya u bat ubaningkong udei uraj ka sonam kalaya shimbenta lang ha kan ka jinga sela ong superintendent of police East Khasi Hills uba Vivek Sim ha ka singi palai habaya sami ka jingtip babnia halor ka jingto okit ka badang peteng persya ya ka sonam uraj bat ki laingot ki weipat ki runar ki badan keti kata Akash Rajput Vishal Singh Chauhan bat Anand Kurmi da ka kunhuan special investigation team SIT hadien baka yeng kashari kal ai jingbit prasni ban pelong ya ka jingto okit Ulaong bagi ni kilaingut ki kena samla kiri ki parlok bayajan bat uwena ki udei ubashipara arkni bat uraj bat benram kam dei satya kum kajing ainong kontrak tila kabakila ya sela hooi kajing tmu kalong ban penyap hendrei la le halor ka nongrim ban penhun ya uparlok jongki uraj kajing to okit kalalap ru bagi ni ki runar kila persyang la kumba katu kat nisin hendrei kala pulam tat hadu bagila pendap ia kana jing temu ban penyap ya uraja hawi saudong hak arpulai trik ujemang baladam ha ka jing shisha na du benai rempang baladam ha indoor kila perkhat ikilat glinti ha ka bak sonam kan jar ngai bat lese hading ka jing jar ngai an penwan ha ka rukam bakala syara ha kawa kawai pat kalong ban penyap ya ka nu ko beriu bat pensyong ya ka ha ka skuti bat hang hadu ban itu syu ya ka men bat ban kam baka de ka sonam Henry baru kini kijing temu kila pulang uloong. Kumta haba uraja bat ka sonam kila pendap ya kajinga tho shong kurim bat ba kila wan ban le niam syakama kya kawai pat ka kenhun ru kila wan sya kana ka jaka. Ha kajing shisha kana ka kenhun kila ingot ki beriu kila wan kendiat si haswa ka khat kendai trik jemang bat kila ya sela ban penyap ya uraja ha ki benta ka sor Guwahati. Henry namarkam skolong ha kana ka jaka ru kasonam kalat mu benwan shlong bat nang ta sha sora bat dei hang ni bakilaya sela ha ka bakilaya kendu lang hanong riat bat na nong riat kilawan ringkat lang bat ha kalenti sha we saudong uraja kat ba udangya don lang hapo kan ka parking lot kini kirunar uwei hadin uwei kila thombor ya u da ka ba mait ta ki tiar pen mensau kasonam kaladon ringkat lang ha kan ka jaka hadien ba ya ka met yap jong uraja kila berat sha ka tikarian kani ka jingjia kala jia hapdeng kapor ar hadu ar khat phra no phaisngi hashwa bakin sami no mardor na kani ka jaka benrap USP ya ka met jong uraja ka belas dang kempon dalap dia na ka jaka rian hawe saudong hak ar tarik ujelio nirang stang ka interrogation betakasni hi aku ba ngida yo hi katukat ni ya ka jing shisha ban kini ki sanmut benila res stang kajing token kila palat hakaba kidon keti ya kani kakam kaba la penyap yu raja Raghuvanshi angte hawai sadong kila tharu ba ya kani kila sala nadu na Madhya Pradesh na Indore kadweski shwabani tho kani kadi ka but jong u raj Kushwaha ubadai u samla jong ka sonam ban ulapha yala ki perlok jong Vikash Chauhan alias Vicky Anand Kurmi bat Akash Rajput di yiki ki perlok ulapha na do khat khandai trek kila poi Guwahati bat kila sa hotel bat kila pej
ya kanu kajaka bikin la ban penyap yu raja. Sendrai ya kata klem utlong. Namba kibun kibriyo ni akan jengai kadang kita kejaka bakam jengai. Di hadian kata apa katip no ka sunam baka kam utlong hago hati kalau ong yu kurim yang ini no station sulong baca sora. But kini ru kilawan bot lang. But kila ya poi sinong dia. Poi kila poi silong, na silong so kila ya sim de kibai, atli kibai, kila yo semua kita atli kibai. Kini syukurim ru kila poi sinong dia tak baik. Akami jongga arpo artrek kini langut ru kisah aku ka homestay hang te hanu dia. But kaladan ke jingtmu ha tu kami jongga arpo artrek. Pan peniap yu raja Andre kaladan ke jinge ha kaba kim dan jaka bandret etomet dia kala pulam na hangta bat kila ya persang no hakmat jongka hapedeng jongka molakyat bat ka wisodong kadba udang lek penje u raja Andre hakata kapor ru kiklami alat dia keba kadu kadi hawi saudong kini laingut kila yorung sau hawi saudong falls uraja apa dia ubala itu yaki sathie ubala long perlok sathie lengba ka sunam kini kila laingut kila tip dupa ka plan jungki bat ka sunam kala ong yu raja begini lech sor shaslong shasora bachadoki por biki kendu yakini laingut hakata ka step kini ru ki ong ba ngir gin lech shadoki te hangta kata kanya kata ka jinglong perlok la khamjan shu begini lang shadoki ti kiyo lang ti hawai saudong kini laingut kirung no shapo kapaking dat kadba uraja wa sunam kidon shadin ti kumta uraja ule shaning shrum banije diki ti hadu kat tat hadu benda lab yaki hau we sadong paking dot hangta hau we sadong paking dot kile yang kai hangta but kita baro language kila mat yu raja we hadin we kasunam kadon hangta ki ksiar jongka kala ai no yaki bakin ra shethe bat ka kisah dia unjo kalanya ahi maka kawai ke skuti but hadu EV point ha EV point pada EV viewpoint ha EV viewpoint ya ka raincoat ka vid raincoat ka bayong ka bau phangu akash ula kawang no hangtu hajaka hi kamchangai na surok nathai kumba sanch komitare nangtu bari kata bilasis banangta kali chong no bu akash hakawi kasuti but u anan kurmi u ya lambat ki but u ri anan kurmi u bu ya kata kaskuti ha sorarim nangta kala phang no dakawi kaburkha blai uwi ne gitu but hakmat jongka lat mo phlang kala kem no dakawi taksi sheshlo bana shilong kala kem no dakawi ka turis sha Lokra ISBT Bana Lokra ISBT Kalashon ka bus hadu Siliguri na Siliguri Kalashon ka we ka bus pada ki ka we ka bus hadu Patna na Patna shadu Ara but ha Ara ki da ka we ka train local train sha Lucknow na Lucknow ka kem ka we ka bus pada shadu Indore ha Indore ka poi ka Arpun retrik Brahmi but hadin bakla mi haki kutbor ne haki social media haki news ba way ne ki guide nang thena nongriat ula ui kita ki laingut but hadin kita pelami kita ki laingut pelami keleng-keleng kubor kila den gajing setting but kalami no nang ta tawi ka kali kala pempet uraj ban pet Siliguri
but hasli guri pada kan pau perthai hang ta, but kan ai kata kadau ba kala syabat bor, kala yo pet nang ta. Di Henry kaju kapor hi ka pratrik, ka Meglai police team atli kini kinhon ka Meglai police poishat he. Hadirin ula syakem Akash, ayo akbar Raj bala syakem hai te kibriyo bami tho baki phongsul res. Di Raj ula shuang no yaka akajing panic jungu wang ba sulit no kanu no jaka ong ba pala syarab abor bat ong ba kaden kam jiarab tangum ta Henry ka klem poi perkhat ba akatu kasni hi kandan kania ka operation shathe hakini ti atli ki chilla tangum ta kadai ha pedeng jum ka 8 baje hadu 8 khat pra minute Cermin, apa sih? Bang, yang mana bang kandang kalau kejengwan reke dah isu kejekan borok tu, ayo. Lu pada gini kita. Kejing reki kedai tang te Guwahati. Henry nabak kaklam urlong kakam ha Guwahati ki hap ka kesunam kapsna no kaplan shani. Kamu kita gini kejekan di mana sekipat jual, hashtag. Kami akan itu ikhlas semalam tak ni kan nasnam arsan snam pandai snam kila supaya Google kino ki tourist spot saya pandai kino kami long cloud ka communicate dengan Raj Through the phone lah. ka contact you Raj contact kini lagi Mau pergunakan lang blog dua, mau pergunakan lang phone lah. Ya kita ini dia kata ini dengan investigate. Ya kata as part of investigation ila bandai Raj kuno ka communication pattern kalau kuma ngalap nong ipi ba ka communication maka ka communicate you Raj communicate kini lagi interrogation ko kasil buning kong lesi kani ka version ru galaban kelano je ya kani hadirin gilap tikna ma kala long ha ina sotho kani ka di shisha hi but kani ka di fact hi kani ka tangi sale ka di construction ti amata hi ngadang itu ipi ka version mata sini ka kalong kum ta hi kila pla tang ka takawai kala pla walong ta kisu ki bule kin tukla dong ki kisu ni Umar babon tak confuse ko ba. Kasi kinra na sanam jite. Kani ka kisu ni Atay mo dek kes. ka kajia kajla jungi Kamu tanya ko migala ki tu ki pulit jong ka jungi tu ki jela ki la ban yarap ni Henry ka jungi to ket gadi jungi nota ka nado ka arrest nado ka registration ru gadi jungi Just resurface somewhere in Siliguri, that's all. And after that, probably she was hoping that probably they're hoping the body would be decomposed, nobody would find that body, it's very far away, it's somewhere in a gorge and all that. And then after that, if she'd play the victim, that would have been the plan. Probably, she must have thought investigation inquiry will take 1, 2 months, 3 months and all that, body is decomposed. We don't even know who it is. There's a missing person, then we'll have to do a DNA kind of a thing, sequence and all that, whether it's who's the missing person. It's going to take a long time, and she plays the victim card. No, we didn't think the worst because that is a very peaceful place. This never happened to any tourists, and we have trekkers who are lost. Of course, we had one just before that unfortunate incident where a trekker got lost and died. So murder was actually not in our minds first because that place is very tourist friendly. People are very helpful. The locals live on tourism or the stakeholders are all tourist friendly. So that was not an thought first. But when we found the body, that's when I had a press briefing that it was a homicide case. So what were the elements that helped you trace them out? Well, a lot of, like I said, a lot of things where the team was put together. We had pieced a lot of evidence, a lot of data, a lot of information, a lot of witnesses, a lot of people who would describe profiling, a lot of things and all that went into actually piecing all this evidence and getting something credible which would lead to these. No, 8 days is just for remand. We have 90 days to file our charge sheet. But I'm sure much before that we will file our charge sheet.